الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita minta sama Allah, semoga Allah berikan kita di bulan Rajab ini keberkahan, Allah berikan kita di bulan Sya'ban keberkahan, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bil khusus Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, bil khusus semoga masjid Bang Raya, semoga Masjid Baitur Rahman Bang Raya Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan buat seluruhnya. Allah mudahkan kita berinfak, Allah mudahkan kita bersedekah, Allah bangunkan kita surga, Allah bangunkan kita istana di surgamu ya Allah. Lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ayatul kursi semua suratul ikhlas wal falaq wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله أستغفر أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Minta ampun sama Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal
Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik dan Maha Lembut. Innaka latifun khabir, sami'un basir. Ilahana, Engkau tutupi aib kami ya Allah. Engkau jaga celah-celah kami ya Allah. Seandainya saja ya Allah Engkau buka satu aib kami ya Allah, pasti tak ada satupun orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami ya Allah. Ya Allah, kami dianggap mulai karena Engkau menutupi aib kami. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Engkau tak membuka aib kami untuk dan mangsa kami bertaubat, tapi Engkau menunggu kami datang kepadamu ya Allah. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa ya Allah. Engkau sabar melihat kami bermaksiat ya Allah. Engkau sabar melihat kami ingkar, Engkau tidak murka kepada kami ya Allah. Engkau tidak timpakan kami azabmu seketika kami berbuat salah dan berbuat dosa kepadamu. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Kami berjanji kemudian mengingkarinya. Kami minta maaf lalu mengulanginya. Kami minta ampun lalu sengaja kami melakukannya ya Allah. Minal khataya. Berulang kali astagfirullah. Berulang kali ya Allah. Kami meninggalkan salat. Berulang kali ya Allah. Kami melalaikan salat. Tatkala panggilanmu memanggil kami, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Berkumandang kami tak satupun kami tak begitu cepat memanggil penuhi panggilanmu ya Allah. Berulang kami berbuat maksiat, tetapi Engkau masih sabar ya Allah. Engkau sabar menunggu kami ya Allah. Datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun, walau bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami datang ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa ya Allah. Di saat kami tidak khusyuk dalam salat ya Allah. Di saat kami tidak memenuhi syarat dan rukun salat ya Allah. Ya Rabbi, astagfirullah. Ya Allah, di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di malam hari pun kami tak bertahajud ya Allah. Di hari Jumat Engkau menunggu kami datang, kami pun tak datang. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba ya Allah. Di bulan Ramadan Engkau menunggu kami bertaubat. Kami pun belum sadar betapa sabarnya Engkau menunggu kami ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabah doa kami ya Allah, yang baru sehari atau 2 hari kami panjatkan. Kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami, padahal baru saja beberapa saat kami meminta ya Allah. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Segala puji bagimu atas kebaikan itu, segala puji bagimu atas kesabaran itu ya Allah. Segala puji bagimu atas kasih sayang itu ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat sekian lama ya Allah. Dari masa akil balik kami ya Allah. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati sholat. Kami sadar ya Allah, pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat ya Allah. Kami anggap remeh, kami anggap enteng ya Allah perintah sholatmu itu ya Allah.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat adalah taat beliau menjumpaimu di Sidratil Muntaha ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terima salat-salat kami ya Allah. Terima salat anak istri kami ya Allah. Terima salat kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan mereka ya Allah. Pernah ibu kami menitiskan air mata karena sedih, karena dosa kesalahan kami, karena kami tak menjalankan salat ya Allah. Tak banyak permintaan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka cuma bilang, nak, jaga sholatmu nak, jaga sholat jamaahmu nak. Mereka tidak minta kami menjadi orang yang kaya ya Allah. Mereka tak minta kami menjadi orang yang sukses ya Allah. Mereka minta kepada kami, jaga sholatmu nak, sampai ajal menjemputmu nak. Betapa besar ajaran kedua orang tua kami tentang sholat ini ya Allah. Namun kami sering meremehkan dan melalaikannya ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memarahinya ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah tetapi kami tak menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelpon kami tetapi kami tidak mengangkat karena alasan sibuk ya Allah. Astagfirullah. Kami jarang mendatangi menemuinya ya Allah dengan alasan tidak punya waktu, padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri ya Allah. Punya waktu untuk bermain tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui ibu ayah kami ya Allah. Al-Baraya, sampai sekarang ya Allah, satu ajaran, satu nasihat kepada kami untuk menjaga salat 5 waktu kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Begitu juga kami yang berada di sini ya Allah, lalai mengingatkan anak istri kami ya Allah, kemenakan kami untuk menjaga salat ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk selalu mengingatkan anak istri kami untuk mendirikan salat ya Allah, agar kami kelak bisa berkumpul di surgamu ya Allah. Tatkala ibu kami berpesan yang kedua, nak, rajin-rajin bersedekah, kami pun enggan bersedekah ya Allah, enggan berzakat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ilahana, bimbinglah hati kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri di bulan Isra Mi'raj, di bulan Rajab ini ya Allah. Kami ingin berhijrah, kami ingin bertaubat, kami ingin mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing kami seperti kami ini orang bodoh ya Allah, tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalanmu ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridhamu ya Allah. Aku bukanlah ahli surga, namun kami tak sanggup masuk ke dalam neraka wailmu ya Allah. Neraka wail akan disiapkan untuk orang yang meninggalkan salat ya Allah, enggan bersedekah ya Allah. Rabbi, engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah, menemui mati, tersenyum hingga akhir hayat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal